Hello friend, nongeye kubasuhuza. Nibyo koko hari igihe ujya ubona telefone yawe iriho aka kantu ka Votright, aka kantu ka Votright kari ku minara y'amarezo. Hari igihe ujya wicara ukakabona, urabona bamwe ugasanga karababangamiye, abandi nta kibazo, bakibaza uko bagakuraho cyangwa bakongera bakagasubizaho. Bamwe hari igihe kaba gatwara umuriro kuri telefone zabo, ugasanga bibaye intandaro yo guhora bacaginga, bakaba baba bashaka ko bayikoresha telefone yabo na aka kantu ka Votright katariho. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe, ese shaka kugakuraho ni hehe nanyura? Ibi bintu ugomba kuba ubizi ku buryo bagakuraho cyangwa se ukongera ukakagaruraho ari ngombwa. Welcome. Icyo usabwa ni ugutambika telefone yawe maze ukareba akantu ku kandi, ukareba uko wakura Votright muri telefone yawe maze ukahasobanukirwa neza. Niba uri mushyashya ibuka gukanda subscribe, ukore kukazogera, ukora handitse all, uzajya ubona video zacu mu ba mbere. Welcome. Tudatinze turaza muri setting ya telefone yacu. Urimo urayibona setting ya telefone yacu, turayiza tube twayifungura. Uraza ufungure iyi setting, uraza ube wayifungura. Numara kuyifungura urahita urabona hano handitse network internet. Aha hantu hari akantu ka wifi, urahita uhemezaho. Numara kwemezaho uraza ujye hano handitse SMS Airtel. Ahangaha hari agasimu kadi, niho uraza ukande. Aha uraza uhakande. Numara kuhakanda uratungukira ahantu hameze gutya. Urimo urabireba, itonde urebe akantu ku kandi. Urascrollinga cyangwa se uzamure. Urabona hano hasi handitse Votright, uri kujyana hasi handitse Votright. Iyi Votright urabona ko buto yayo irafunguye, urabona ko buto ya Votright irafunguye. Katuhafunge turebe iyi Votright hano hejuru ko irava muri telefone yacu. Turaza twemeze hano tube turagafunze tayari. Urabona yuko aha hejuru kari urabona yuko nagahari. Urabona ka kantu kari hano hejuru kanditseho Votright, urabona yuko nagahari. Urabona ahangaha rero niho uri buze kuba wakanda ufunge aka kantu. Nushaka ko kongera kakagaruka bitewe na connection cyangwa se nuko ushaka ko itumanaho yawe rigenda ryihuse cyane, uraza wongere ugafungure, ugakandeho. Nugakandaho karahita gafunguka. Urabona ko kongeye kagarutse aha hejuru muri telefone yacu. Aha hejuru urabona yuko gahise kazayo, gahise kahaza. Urabona ko gahise kahaza. Ubu ngubu ni uburyo nashakaga ko mubumenya neza. Sharing iyi video kuri bagenzi bawe maze nabo babone uburyo ki bakura Votright muri telefone yawe. Ndabakunda, mukomeze gusharinga kandi subscribe mutazacikwa n'ubushakashatsi cyangwa se n'amakuru ku ikoranabuhanga. Naho ubutaha, Imana ibarinde. Ciao.